te tozala na koyidro. Merci beaucoup. Twasakidila yo manzatente. Bikashi pasteur Jean Tabi utuluka prophète Sita Jean Tabi ali azokita. prophète utuluka bikashi Tamosakwela azokita maboko. nukwila lusa Olimisanga. tutubikila apôtre John Ntumbi Wampoyi Tozobenga ntoma. bana luka soka saba bajayika sabanda luka Mbangu chokale mwaki yachika soya maena maboko. tuta chika mon frère Beta maboko. yakwilanga ye ba poste Milobela moko pona poste. Gloire au Seigneur. Utumbi kudi mukalenga. Nous bénissons le roi des rois Nye utubeneshe mukalenga bakalenga. pour cette opportunité qu'il nous offre. Kwa ngase udu twenzela. Et c'est tout simplement pour vous parler de plusieurs questionnements de personnes qui se demandent est-ce réellement une seconde suffit pour ton salut? C'est une réalité. Anu kwa bilanga na ku bantu kabu badela ngonguni. Anu kwa musangwe bidi mwana bushuai. Ce n'est pas le salut une seconde fois, mais une seconde suffit pour ton salut. Ilu handu lwa chaka bidito. Kadin chaka bidin chikukumba nyina molu handu lwebu. Je n'ai pas de réponse à donner ici, Si vous di janda muna kumwande. mais je sais que poste 2022 nous donnera la réponse. 2022 na twesa janda muna. Je vous invite du 24 au 26 juin Chintu bikila kuma tukuma kumya bidi na naidi kuma tukuma kumya bidi na sambo mangondo mwisambo. afin de venir répondre à cette convocation sainte de l'évangile salvateur. Ah, merci. chika shikona chika maboko makasi benjeo batondisiko ngalinga bakumbuka mwabiyo naina katene bakwicisha bawule bwa munangutu tokolekisa likambo pamba boye te ndiye mushindo wakutelemene kene kokuto lolenga koloba bakomo na bino eza te bomba manye mutu tuyeni bintu ebi bango moko bayebi neni toyena na biloko yango tuyimana ya mukulu bane muju bosi basali nyonso ya nzambe barepresentant bantu bosi byanzu yetu yonso bagrade na nyonso totelema likolo imana ikulu babantu bamonene bato wanenu mpanga bato bamone te imana ya mukwana imana ikulu babantu bamonene bato mwanenu mpanga totelema likolo chikashi pe mulunga chikashi maboko makasi